حاجة للتحول إلى الديمقراطية التي تسعى إليها السيدة رجوي. وأما دوست بلازي فقد قال: من المطلب المشروع أن قوات الشرطة التي كانت متورطة في قتل السكان ينبغي أن لا تكون موجودة في مخيم ليبرتي. ووصف مخيم ليبرتي بمعسكر الاحتجاز لانتهاك جميع الاتفاقيات الدولية، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات في هذا المجال قائلا: نحن جميعنا أشرفيون، وذلك منذ أن أصبح السكان أشرف رمزا للمقاومة ضد الدكتاتورية. بيل ريتشاردسون قال: هناك حاجة للديمقراطية في إيران، وهناك أيضا حاجة لحماية سكان أشرف، ولتحقيق ذلك أأمل أن تقوم الحكومة الأمريكية بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق، وهذا هو الوقت المناسب لحماية سكان مخيم أشرف، فيجب أن نضمن أن تكون منظمة كهذه هي التي تقودها السيدة رجوي معززة وقوية. Le bilan de 33 années de règne d'une théocratie despotique devrait amener la communauté internationale, en particulier l'Union européenne et les États-Unis, à reconnaître la résistance iranienne et sa présidente élue comme l'opposition légitime et l'alternative démocratique au régime iranien, et en même temps protéger les résidents d'Ashraf. Je salue la position du Haut-Commissaire aux Nations Unies pour les réfugiés et j'appelle le HCR à réaffirmer le statut de réfugié des résidents d'Ashraf. Depuis plus de 5 mois, ce processus, qui est nécessaire pour réinstaller les résidents d'Ashraf, est bloqué par le gouvernement irakien. Il faut que la communauté internationale s'adresse avec fermeté aux autorités de Bagdad pour leur faire comprendre que la sécurité de ces réfugiés est importante pour nous. Je propose, si c'est possible, que soit organisée une visite de parlementaires français pour veiller au respect des droits des résidents d'Ashraf lors de leur déplacement et leur installation provisoire au camp Liberty. I believe this is the absolute right of Ashraf residents to remain in the land where they have turned into a beautiful city during the past 26 years. And I will never forget the view of this beautiful city, a great city of Ashraf. And therefore the transfer to what is called Camp Liberty makes no sense. The flexibility of Mrs. Rajavi and Ashraf residents who have accepted this relocation to peacefully resolve this crisis and forego their sovereign rights is truly commendable. A measure that rightly makes her deserve the Nobel Peace Prize. C'est un honneur de savoir que plus de 5000 maires de France ont exprimé leur solidarité à travers le comité des maires de France pour la défense d'Ashraf. Dans ces conditions, nous devons continuer à manifester notre solidarité à l'égard des résidents d'Ashraf. Il n'est pas possible qu'ils acceptent un transfert dans les conditions qui sont proposées. Il faut donc refuser ce transfert tant que les garanties ne sont pas données que ce transfert respectera le minimum de la dignité et des droits de l'homme. Si ce transfert revient à un déplacement forcé, c'est inacceptable. Ça contrevient aux principes fondamentaux du droit humanitaire international. Nous appelons donc collectivement les Nations Unies ainsi que tous les gouvernements pour agir, pour empêcher cette violation du droit. در آغاز میخواهم سلام کنم به ملت برادرمان در سوریه و قیام کنندگان شجاع و سرفراز آن. سلام بر حمص، سلام
لطفاً سلام میکنم بر ملت برادرمان در سوریه و قیام کنندگان شجاع و سرفراز آن. پس سلام بر حمص قهرمان و خونفشان، سنگر شرف و پایداری در برابر استبداد سفاک و خونریز سوریه. اجازه بدید برای تجلیل از پایداری و نبرد پرشکوه مردم سوریه به پا خیزیم و 1 دقیقه برای آنها کف بزنیم. قهرمان و خونفشان، سنگر شرف و پایداری در برابر استبداد سفاک حاکم بر سوریه. نبرد 11 ماهه خواهران و برادران سوریه ما حالا الگوی تحسین برانگیزی برای تمام ملت‌های منطقه است. تشکیل واحدهای ارتش آزادی بخش در نقاط مختلف این کشور گویای